Na kamiti ya kithomo ndeni ya mbunge ya Senate gũkũrũkĩra mũkarigĩti John NYUTU nĩyugĩte nĩ kwibanga kũbwithia ũchũnkũni waingi wa mbaba kĩerio mũnini wa mwandĩki mũnene kĩrĩ ngwatanĩro ya arimũ ya KUPPET Moses Thũrima nawe na ugĩte atĩ thirikari ya Ruto nĩbũthĩtie makosa ya manene kũbĩra NDWANGI ĩrĩa ĩkũregana na wambaba bwaigĩrio akĩongera gũtiu gĩchunjĩ kĩmwe kĩa nthigũrũ kĩumba kũgĩta boya kĩrĩ Kcse mũno Kcse na Nyamira arabangi baritwa barawete grade ya A Boniface Mongera na kuligithia Kamiti mathomo bunge Senate gũkũrũkĩra mũkarigĩti wao Senate wa kaunti ya Murang'a bwana John NYUTU berutĩrwo Mombasa batũmĩrĩtie kwarua bakethĩrwo bakĩambĩrĩria kĩbarũga gĩa kũthũngũna makarĩka jambo ya kĩrĩa Kcse kĩrĩa Mpumi kĩrarekerwo kiumia gĩthiru. NYUTU akĩarĩria kĩama amona andĩki ba ndeto nĩgĩte bakethĩrwo bethũngũna bũbũga na bamenya ũma amwe akwethĩrwo minister mathomo ja nthigũrũ Kcse na akanokerie na gũtĩ mũrito kinyomwe uraia kigerio. Tunafanya uchunguzi wetu. Mwanzo nimemuuliza clerk wetu katika kamati ya elimu aone vipi achukue data, lakini tunataka tuchunguze tujue kama ni kweli. Manake unajua udanganyifu katika mtihani ni kitu ambacho ni rahisi kujua. Ikiwa kwamba wanafunzi wote wametoa majibu yanayofanana, hakuna binadamu wawili wanaoweza kufikiria kwa namna moja ikawa kwamba hata maneno yao wanayoyatumia katika kujibu maswali yao ikawa kwamba ni maneno yale yale. Mpumi cha mwaka mudhirisha Kcse nacio ichitigite cio kitiruriro ringeja nthiguruni kirindi nakio kigaukanite kimigambo bamwe bakiwa na baraba kurokete barathoma note wamba burareo bau bange bakiuga ntotebia ibati gukuthiri bakumenya uma uge bwawe bwana Moses Thũrima urane munini mwandĩki mũnene kĩrĩ ngwatanĩro ya KUPPET ariuga ũkeja kũmbombora bobwega kĩrĩa kĩrathithĩkĩre gĩtĩrĩa kũthonoka igitĩra magwara arĩo nuraigua kĩgerio gĩtĩra yagwa enyetha ikĩra yagwa barabara yaiba gwatao lakini na ndo ataga urejere aterarĩirie mantu ja wamba we ararumire kwethia itha gũtewamba kana burende atikwenda bwarĩri aritwa ngiri mwega na 146 mwaka juu baragwatire oringithanĩtie na ngiri ĩmwe igana 38 barabagwatire mwaka muthiruka na 2021. Why should nikino thirikari ukira mantu ya irregularities na kigerio karagikia wa every time tukaripotero kamba barabarari baraiya magerio barathirire teno tega ukona 900 A's out of 1000 plus. Chumeta Kisiri. What miracle is this? We need to be told. Investigators no mkapa diyo mpatuire. Haiwezekani kwamba kukawa na abnormal curve. Haiwezi kuwa kwamba shule fulani ilikuwa katika ile mini yake ilikuwa imekwama pale katika 5 ama 5 ikawa kwamba mara moja ime-shoot mpaka 9. Kwa hivyo yale ni masuala ambayo tutayachunguza na tutatoa ripoti yetu kama kamati muda ukifika. Thirikari Kenya kumakaraja nithirĩtwĩgĩre kũrona makarĩka jambo bakigerio gũkũrũkĩra wĩkantaira mwanya ja kwa ngerekano kuja na container nĩ nyagonto komwe kwĩthĩrwo baika kamera cia CCTV kĩrĩ exam rooms kigerio ikiyagwa na kiyagwa level ni nyingi muno kiyagwa kuma kansu yatumwa na mitandao igachoka ikaiwa from the center. For example, ugeta kiri skuru imwe uri supervisor wa mbako arwe nago kirona ndi turendo tutethia una ukainga ritho rimwe ngugikenderea so sente uyo nde omba gukuruka. Bwana Thũrima oroithirĩtwe mwarimu na wakiri kagitene gaka arojuriria nteto jorito na kuga atĩrĩ joare moko meka kagitene ka jojo mwethi jote kumeka jo magara kana jo akora keja kwithirwa ana bakarita na wamba pare anini tukethora twina a nation of thieves amba ndiguru yonde ikethore amba so tutethwa twina ndiguru ebuino ntu kada muntu onde gakwihongiri what kind of the country is this. So ana betu bakwirite kuonwa mandiri ja mega ati nteto cheku ya kigerio ti njega nontu okiroga gwatage agwikiaro kwenda nyoka gwatandi narua ukathoma through the ranks na wite university ukathie biro kwenda
kinyoka gwata ugeta university direct no ronge no akaja kuthingatite through the system pukethwa buria mwatu one time ko tuga muntu urora kuruka nyomba na murango no urora kurukira ndigicene bonde bakethwa bare we nyomba bonde nke reporter Ntoshero TV kumaje kingina ngina kisoba Nairobi mbeta Boniface Mongera.